Jede vam se bajadera, ali vam je nekako previše tamna. Vi biste ipak htjeli nešto svečanije na radost. E pa ja baš slučajno imam pravi kolač za vas. I on se pravi ovako. Za prvi fil u šerpu izmerimo 200 g margarina, 120 ml vode, 200 g šećera i sve to odnesemo na vatru. Kad provri sklonimo sa vatre i dodamo 470 g mlevenog keksa. Sve to lepo promešamo, a zatim isipamo u pleh dimenzije 25x25 i izravnjamo. Za čokoladni preliv u posudu izmjerimo 160 g čokolade, 4 kašike ulja i istopimo u mikrotalasnoj. To sve promešamo i prelijemo preko fila. A zatim ravnomjerno rasporedimo čokoladni preliv i ostavimo da se ohladi. Za drugi fil u šerpu izmjerimo 200 g margarina, 160 ml vode, 310 g šećera i odnesemo na vatru. Kad provri sklonimo sa vatre i dodamo 310 g mleka u prahu, a zatim sve to umutimo mikserom kako nam ne bi ostale grudvice. Kad smo izmutili dodamo 160 g bijele čokolade i mešamo kako bi se otopila. Sve to prelijemo preko prvog fila i stavimo u frižider da se hladi. To bi bilo to, naša bajadera je gotova. Ako vam se dopao video, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.